Od budala ljudi prave idole, od debila bogate morone, od prasadi gromade, od mučenika balade. Youtuberi pravi mazgovi, što su gori, narod ih više voli. Narod ko narod prodaje se za jeftin štos, pa sa njima youtuberi brišu nos. Od nebitih prave važne, od bolesnika prave snažne, od rulje prave idole, a od poštenih trolje. Youtuberi vole drame, svađanje i psovanje, a deca se na to pale jer im pamet nedostaje, a odrasli na to ćute umjesto šamar da im lupe. A šta reći za starije kad njima uzor reality je, vole reality i sranja razna, a ne plaši ih Božja kazna. Šta si doživeo svete, kad roditeljima bitnije reality nego dete? Božja kazna je blizu, a vi ko narkomani upadate u krizu. Blizu je smak sveta, pa i nije neka šteta. Youtuberi pravi mazgovi, što su gori, narod ih više voli. Narod ko narod prodaje se za jeftin štos, pa sa njima youtuberi brišu nos. Od nebitnih prave važne, od bolesnika prave snažne, od rulje prave idole, a od poštenih trolje. Youtuberi vole drame, svađanje i psovanje, a deca se na to pale jer im pamet nedostaje, a odrasli na to ćute umjesto šamar da im lupe. A šta reći za starije, kad njima uzor reality je, vole reality sranja razna, a ne plaši ih Božja kazna. Šta si doživeo svete, kad roditeljima bitnije reality nego dete? Božja kazna je blizu, a vi ko narkomani upadate u krizu. Blizu je smak sveta, pa i nije neka šteta.